Ya, jadi Bagas domma gunap, domma full, domma sesuai dengan kapasitas. Ubani penerima tamu, ngodong dope jemaat tanah roh isur mau atas pakoni lebih negeri zaun. Nah, sunai matena tuga-tuga, anggoi Bagas gereja domma cukup. Ya, sunai tuga-tuga. Terima kasih.
Kuriani Tuhan, persiapkan hita ma dirita bani ibadah Jumat Agung on. Yundangkan kami seriap jongjong hita ganupan. Laho mangalo-alo barisan prosesi, puji hita Tuhan tamarjani haleluya nomor 124, ayat sada pakon ayat 4. Ibagas goran ni naibata Bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing. Sito palangit pakon tanoon. Napuji ma naibata Bapa ni Tuhan Yesus Kristus. Nadop mamasu-masuhon bata bage ni pasu-pasu partonduyon hun nagoriatas ibagas Kristus. Itatapkon hinando hitabani, gabe anak niani marhite Yesus Kristus, mangihutkon rosuh ne uhurni. Ibagas ia do dapat hita halwahon marhite darohni. Aima hasasapan ni panlanggaron, domuhu bani habayakon ni idop ni uhurni. Ipabotohkon do bata Rusia ni sura-sura ni uhurni, domuhu bani haputusan ni uhurni, nadok tinotapkon ni hinaan ibagas dirini.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Terima kasih isombahkon hanami hubamu Tuhan. Nadot man layak-layakon bageni pasu-pasu partonduyon nahun surga. Gabi itanda hanami rusiani sura-sura nadot tinotapkon muhinaan ibagas diri nami. Indo na hatarima kasih kon hanami marhite parsembahon nami on. Halani ai ondos bamu mahaganup hanamion. Pasadaham mahanami ibagas pamujion nasitong hubamu. Halani dumma tongon ihop kam hanami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ukap ham uhur pakon pikiran nami aselambin idida hanami. Haganupan hinader ni habayakon ni idop ni uhurmu nagabe hagoluhan ban nami. Jalo hamatonggo pakon pamujian namion ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundulma nasyam mandoding hita. Puji hita Tuhan ta marituri doding nomor 50 siah ayat sada pakon ayat 5. Ganupan na tinopa. Jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogoh nasota rimbang. Sitopa langit pakon tanoon. Nasusidoham jana paridop ni uhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulobemu. Halani buwe ni dosa nami. Ay gatido hanami lang martenger ni uhur hubamu. Agepe doma ihatahon hamba nami. Asepita ham hasa naibata nami. Jana ulang marnaibata nalegan hanami. Tapi gatitumang dolang ihapor sayai hanami ham. Marhite na martenger ni uhur hanami bani nalegan. Halani aido asero hanami hulobemu. Mansopat kon dosa panlanggaron nami. Bani haganupan dosa namiin. Marpangulaki mauhurmu ban nami. Ibagas Yesus Kristus si hopkop hanami.
Riap mahita mangindo. Ham Tuhan nai bata bapa nami paridop ni uhur hubani ganup pardosa. Domma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma, anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamate tarsilang laho makop-kop hanami, anjaha mulak manggolu naik hunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gatido lang ia hapkon hanami bagal ni pakop-kop muin banami. Janagati seng ihargahon hanami in baniguluh nami. Haganupan in mapakorhon ni gijang ni uhur, hapung janahurang ni pangarusion nami. Ham Tuhan, holong maatimu, ajari hamma hanami ase iboto hanami, nadop ihopkop hamdo hanami. Bani haganupan dosa namiin, marpangula ki mauhurmu ban nami. Ibagas Yesus Kristus ihopkop hanami. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan nai bata bapa nami, simada kuasa apa nagok hasit tongan. Ihasi holi uhur mudo, ase manggolu hanami ibagas holong, damai apa halayakonmu. Tapi gatido hanami lang ibagas bulat ni uhur. Mandalan kon in, dopak hasoman nami. Hasadaon itongah-tongah nami pe, hotop do lape songon na hinarusuhkonmu. Buay do halak na hiranan bani buah-buah ni hapor sayaw nami. Hape pasu-pasu na bineremu inpe, gatido ibahen hanami gabedalan, lahu manundal kon ham. Bani ganupan panlasyon namiin, idop mauhurmu, sasap hamma dosa nami. Marpangula ki mauhurmu ban nami. Riap mahita mangindo. Tangar anjaha hapor sayai hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi naibata, doma ipatalar holong na ihur ni aibata, aima marhite namate Kristus makop-kop hita, sangga pardosa ope hita. Ase lambin maluah mahita nuan, kumbani ringis in marhite honsi, dop ipitori hita ibagas daroh ni ay. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata, hala ni ay. Pataridah kon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu, hasangapon ma bani naibata ibabu. Kondol manasiam mandoding hita. Mandoding usai hita, haleluya nomor 120 siak, ayat sada das kubani ayat tolu.
Siap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayon taim. Sangona sinaksihon ni ganup halak na porsaya banisap tanoh on. Ahu porsaya bani naibata bapa. Pargogoh na so tarimbang. Namano palangit pakon tanoh on. Ahu porsaya bani Yesus Kristus. Anak ni naibata nasasadain. Indo Tuhanta. Natinibukon ni si Maria sangganape haliaban. Marhitay tondoy na pasing. Namanaron na parngit. Bani panorang ni si Pontius Pilatus. Iparsilangkon. Matay anjaha itanon. Turun hunuguritoru. Mulak manggolo humbani na mate. Bani ari patuluhon. Naik ku surga. Anjaha gundul isyamu ni naibata bapa. Pargogoh na sa tarimbang ini. Unjay maia mulak magira. Laho manguhumi halak na manggolo pakon nadok mate. Ahu persaya bani tondoy na pasing. Bani kuria parsadaan nama pasing in. Parsaoran ni sagala nama pasing. Bani hasasapan ni dosa. Bani perpuhon ni akula. Pakon bani haguluhan nasadukah ni dukahni. Amin. Hundul manasiam manduding mahita. Mandoding usahita, haleluya nomor 210 sada, ayat sada pakon ayat 7.
dibopong, dicambuk, jatuh dan tersungkur ke tanah. Darah terpercik ke segala arah, seakan menghampiri diri yang sering tidak mengerti dan peduli. Luka terpedih itu bukan di sekujur tubuh yang tercambuk, bukan di kepala yang dimasuki duri tertusuk, bukan di tangan dan kaki yang terpaku di tiang busuk, bukan pada harga diri yang dicaci maki,
martonggo mahita, marmegah-megah doa nami Tuhan bani sadarion, bani pesta pardingatan parmate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Halani porsaya doa nami marhitehon ni parmate ni Tuhan Yesus. Gabe maluah kanami, gabe mangguluh kanami, inma tanda ni holong nyatemu ban nami pardosaon. Jol managalek doha nami Tuhan, saya matongtong mangajari manugu-nugu hanami, ase tetap kanami mardalan ibaga sarosu ni uhurmu. Bani panorangon sihol uhur nami, manjalo hatamu na pasingin, say tondoy mo na pasing mana pototap kon napajonam kon ibagas uhur pikiran nami. Tondoy mo na pasing mana mangajari pakon memberi gogoh kuban nami. Ase jupahan pangarusion hanami, janah margogoh hanami Tuhan, makaguluh kon hatamu. Ibagas gorannya nakmu Tuhan Yesus Kristus. Jalo hama tonggo pakon elek-elek nami. Amen. Hatani Tuhan bata bani partonggoan Jumat Agung bani sadarion, buka hita humbani Pesalmen 22 ayat 2 dan subani ayat 12, atau Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan ayat 12. Pesalmen 22 ayat 2 dan subani ayat 12, sononma hatani Tuhanta. Ham naibataku, masema itadikon ham ahu, mandao ham humbani elek-elekku, pakon humbani sorani doruh-doruhku. Ham naibataku, dilo-dilodo ahu arian, tapi sengi balosi ham, borngin pe, tapi seng jupah ahu hasonangan. Tapi ham do napasingin, namarhotak yatas ni si pujion ni Israel. Hamdo hatengeran opung nami, tengerdo uhur ni si dia bamu, gabe ipalua hamdo si dia. Hubamudo si dia dilo-dilo, gabe maluah do si dia. Porsaya do si dia bamu, jadi seng terbador si dia. Tapi anggo ahu goya mando, seng bejolma siapason ni halak, si dorunan ni halak na mabuhay, haganup na mangidah ahu, pahiri-hiri ahu, ipambioti do ahu, anjaha yupir-upirhon uluni, bani Jahoba ma iya marondos, asi ipalua iya, anggo na marosuh dot tongon iya bani, hamdo na manugu ahu bani partapaan, hamdo patenger uhurhu, mangoso bagot ni inang, humbani partubuh kunari, hamdo parondosanku, humbani partapaan nari, hamdo naibataku, say ulang ma mandaw-daw ham humbaku, ay dohordo hasosakan sengdong si pangurupi. Sonay madasni salom hubata haganupan, Bapainang hitahaganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus, na iruangan gerejaon, na idarat, sonay age na irumah tene, live streaming doron tene. Selamat Jumat Agung mahubata haganupan. Hitahaganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus, bani panorang hita mengalami hamaholon, bani panorang hita mengalami penderitaan, bani panorang hita mengalami tantangan na berat, galek do hita lang mampu
ay mahazol monta. Songon goya do hita. Songon sasing. Lang mampu bani trik panas matahari. Bani milas ni sitaronon. Ay ma kehidupan ta. Na pertama, napaduahon anggo hita mendopakon masalah hamaholon na nokanay, kita merasa sendiri. Songon na itadikon hasoman, bahkan songon na itadikon na ibata. Lumrah duay, sebagai hajol maun, kita merasakan keluarga menjauh, sahabat menjauh, pakon naligan. Bahkan sada naman daw ay si Petrus. Panorang itakap Tuhan Yesus. Itadikon do guruni. Nahitaganupan, nahinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus Psalmen 22, ambilanta bani soreon, on mana ipadas Tuhan Yesus bani hayu parsilang. Panorang ia ipersilangkon, Eli, Eli, lama sabahtani. Bani bahasa Aram ipadas, Eli, Eli, lema sefahtani. Naibata, masih itadikon ham ahu. Adong dua interpretasi pasal ungkapan non, seruan na humbani persilang ay, na pertama, anggo bani halak Kristen oni pahami sebagai jeritan rohani, so nahaborat ni si porsanon ni Tuhan Yesus makop-kop hita, ase mangguluh kita, ase maluah kita umbani dosa. Ay ma sada hatahonon seruan na ipadas ni Tuhan Yesus bani hayu parsilang. Napaduahon anggo idak kita bani perspektif perjanjian lama atau teologi perjanjian lama, on lang sekedar doruh-doruh, tapi on sada pengakuan, pengharapan bahwa Tuhan lebih berkuasa, banyak ganupan, ciptaan, pengharapan akan masa depan, bahwa di balik kematian Yesus ada kehidupan. Aima dua interpretasi na ipadas bani lagu Rusa Betina di Kalafazar, anggo dong membuat Alkitab atape ya bahasa Indonesia. Sada lagu na ija pengalaman ni Raja Daud di saat dia mengalami penderitaan, dia memanggil Tuhan. Tidak ada langadong pangaduan naligan sobali na ibata. Ibagas guluh ni. On paingat kon hita bapainang bani Minggu Jumat Agung atape pesta pardingatan parmate ni Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari segala ikatan dosa. Langa dong gogota. Agepe bani panorang ay hatahonon seolah-olah Tuhan Yesus lemah. Sebetulnya salib itu adalah kekuatan Allah. Gogo ni naibata lahu paluakon hita humbani dosata. Ado seirik ni ham naibataku dilo-dilodo ahu arian. Tapi seng ibalo siyaham. Borngin pe tapi seng jupahan ahu ibagas hasonangan. Tapi hamdo na pasing ni na marhotak iatas ni si pujion ni Israel. Hamdo si pujion. Bani Sairon siol isaksihon Raja Daud bahwa Tuhan do si pujion. Halani kuat kuasa Tuhan itu mutlak
berdaulat bani haganupan tinopa. Papahinang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sa tokinari hita laho manjalo horja bagal na pasing. Mulai sinode resort nasalpu. Mungkin ba ni horja bagal na pasing na mangihut ma igo kihanami programay. Ibahin do perguruan horja bagal na pasing secara tertulis. Ibagiyon ubani warga jemaat. Tapi untuk kon lape. Asiulang dong ko 5 zilis namar sinode, namar sidang resort manungguliay. Tapi marhitihon ni ambilanon mahu padasu bani hita ganupan bapainang na gerejaon so na age na irumah ni Bey ijape Marianan. Horja bagal na pasing ay masada ikatan hasadaon ta hubani na ibata. Domay surat kon bani tata dasar tata laksanata di dalam melaksanakan perjamuan kudus kita mempercayai menerima daging dan darah Kristus. Artinya kita memiliki hubungan dalam terpisah pokon Tuhan Yesus. Pengorbanan ni Tuhan Yesus i Golgota iha porsayai hita menjadi kehidupan, menjadi jalan keselamatan hubani Golgota. Ay puho do iya humbani namade. Ay manay patugah mariteon yon. Artini mariteon ni ambilan taon. Artini Tuhan ay do nagabi si pangurupi. Agepe mungkin na dong pengalaman pahit ya na idupakon hita. Marhitehon ni renungan ni ambilan taon. Mari kita merenungkan. Mari kita mendaladani Yesus Kristus ibagas Golgota. Mencontoh Yesus lang mitor mendupa siya. Untuk melawan kerajaan Romawi hanya membalikkan tangan. Lang na mahol bani Tuhan Yesus lahoman lawan haganupan musuh ni hala Israel lang. Tapi bukan itu jalan yang dipilih. Tujuan ni asehita mangihutkan cara kasih, kesabaran. Agepe dong ipatugah humbani ayat-ayat na isobuti John. Haganup na mangidahaw, ipahiri-hiri duaw. Ay 2 tahun, ipambioti duaw. Iupir-pir kondo uluni. Nah, tahan doon na siyam. Ang kodong sunganay. Lewat misal ni situa. Sektor sada. Nini. Ma, duit na saya kon nini. Tahan doon na siyam. Oh, lang tine. Awaga rabun mo ti kuida. Balus ni pa teriganay. Memang lang nini. Rado lang. Ihatay hala pehita lang tahan puso-pusuta. Mungkin hala ni kelemahan pakon kekurangan ta. Orang mencibir kita. Boy dah. Mungkin hala ni dong hatatan na lepak. Magigi halak bata. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus yang disalib itu. Na igolgata ay. Bukan karena kelemahan. Bukan karena dosa. Bukan karena kekurangannya. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang berkuasa. Otik pelangadong dosane. Bapay nang hita ganupan. Marhitihon ni ambilan taon. Mari kita merenungkan Jumat Agung ini. Menjadi suatu momen kesempatan. Untuk memperbaharui diri. Bahwa kita harus memiliki sifat-sifat kasih yang ada pada Tuhan Yesus. Agepe iparseda gereja. Holong ni kuriendo na paderhonay. Agepe itutung gereja. Tapi gereja itu akan besar. Oleh karena kesabaran. Agepe iupir-upir ho kalak.
Ay dia tahu ni jintene. Sangat menyakitkan do memang anggo iba sa hita. Urutan-urutan na bani ambilan tahun na ipatuga begitu luar biasa. Ay do maiporsan Tuhan Yesus bani hayu parsilang. Do maipikul Tuhan Yesus. Nini bani sada Petrus 2 ayat 24 pakon 25. Iporsan do dosata ibagas akulani hubani hayu ay. Ase matay hita bani dosa, gabi manggolo bani hapitoron, anjaha marhitay ugah ni aydo, malum na siyam. Ay songon biri-biri na kahodo na siyam ijiya, tapi doma idopakon na siyam nuan, parmahan anjaha si jaga tondoy na siyam. On mana ialami hita na dopi jalo hita. Seharusni hamdo iupir-upir hokalak. Halani hazahaton ta. Hita do na patut sihataon. Hita do na patut iparsilangkon. Tapi Jesus Kristus ay mamorsan haganup dosata. Parpuli ni Bapak Inang. Bani ambilan tahun. Selain hita mangusihi sifat-sifat kesabaran, ketaatan ni Tuhan Yesus. Adong penyerahan diri hubani Tuhan. Adong penyerahan mangundoskan guluhta hubani Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah di atas segala yang berkuasa. Nah, bani Horja Baggalta perjamuan kudus. Biasanya go Jumat Agung, Golgata, Horja Baggal na pasing. Menarik do bakwan. Dong kesanhu na menarik i Golgata. Bani tahun 2012, hanami rombongan pastor, pendeta, pareses HKBP Sumatera Timuron, pakon pendeta harismatik, membain kunjungan hujai, jarah, rohani. Kawanhu termasuk Aima, mantan sejen ni Metodis, tapi ia isorong bani kursi roda, halani lumpuh ya. Uhur ni salinari namin hu Jerusalemia. Sayang nilang dasya hu Golgata halani sulit manorong. Bani panorangay kumbani haganupan pantita, baik pendeta Protestan, Katolik, pastor, biasanya membuat toga do, membuat jubah, langa dong. Ito do sedia membuat Horja Baggal tanpa dong agenda, tanpa adong toga. Ketepatan hubungan na pakai bef. Na songonon. Bapak Inang hita ganupan, sada pesan bani ambilanku ijai bahwa Tuhan tidak ada di sini lagi, tapi Dia hadir di sini. Terkadang Golgata menjadi kiblat untuk menangis, untuk sedih. Sebenarnya tidak, justru lang. Golgata ay mas saksi bisu tentang kuat kuasa Tuhan. Do masalose ay dunini. Tuhan menyelesaikan perkara yang berat nalangboy ihorjaw kita itong atongan ni dunyon. Ternyata aw pilakuboto na mujizat Tuhan terjadi. Boy hubain agenda luar kepala, padahal agendon pe boy do salah utong. Membasa na dong pe boy do salah. Nah, itu adalah suatu mujizat. Artinya Bapak Inang, seberat apapun persoalan Bapak Ibu,
anak-anak kami itu terasa ringan bersama Tuhan Yesus. Amin. So nahape pergumulan na do pako kita bisa dimampukan untuk bersabar. Lang mitor mana dikonhorin marambilan, mitor mana dikonhorin membuan doding, halani dong hata nalegan. Atape hata tundal nini si malungun. Biarkan dunia ini berjalan semaunya, tapi mari kita berjalan di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus. Martongko mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami baga Yesus Kristus. Terima kasih ma sombah nami hubamu. Marihite honi holong pakon kesetiaanmu. Gabe jupahan haguluhan hanami. Doma iporsan ham haganup dosa nami. Marihite honi iparsilangkon ham igolgata. Ase jupahan haguluhan hanami. Hamdo nagabe parmahan, nagabe biri-biri ban nami. Gabe parhitian nami Tuhan, laho manubus haganupan dosa nami. Age pegirgir dosa nami, lopak doin bainunmu. Indo malas nuhur nami Tuhan, bani na pestahon hanami, Jumat Agung, inma mardingat parmateimu igolgata. Pasu-pasuhama haganupan kurya muon. Ase memiliki sifat-sifat kesabaran, kesetiaan songon nadop. Ipatuduhkan Tuhan Yesus. Holong ni Tuhan Yesus nadop. Mangajari hanami. Holong muin ma Tuhan na mampargugoy hanami. Ase tetap hanami setia mangirikon ham. Agipi bagay tantangan na maolon na idopakok kanami, totap hanami mandilo goranmu, eli lamas sabah tani, ibagas golo nami, ibagas pangarapan nami, bahasa hamdo na manugunuguhan nami, bani masa sulit na idopakon dunia on, na idopakon negara Republik Indonesia, inma wabah virus corona, bani panorangon Tuhan, halanay Bapa, ondos ma hanami hubamu, hamma namarmahani hanami, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata nagabi onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani Pesalmen 50 ayat 20. Ise na manggalang kon bagal niuhur, ay do na pangasangap kon ahu. Anjah ise na mardalan ibagas hapitoron, hubani do patalarokku hatu ahokku. Sonari ondos kon hita magalanganta.
Ita gadupan nah hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus, malas mau hurta, halani bani sadarion, ibere Tuhan bata panorang, bahu manjalo horja bagal napasing. Paima ai ipatuga hanami, hubani nasiam, nalape manaksihon hapor sayaon, sonai homa age hubani kuria, na sedang bani parmahanion, atape hona sangsi, ase lang ope manjalo horja bagal napasing bani sadarion. Tapi soh mana siam bani hundulan na siam paima itutup hita kebaktian tahun. Pasirsir hita ma uhur tapakon pikiranta. Mandoding mahita. Madoding ita haleluya nomor 320 sada, ayat sada pakon ayat 3. Riap mahita jongjo. Ai ganup hali ipangan nasiam ruti nasonin. Anjai inum nasiam humbani panginumanin. Parmateni Tuhanindo, iambilan kon nasiam. Rosi roh iya. Martonggo mahita. Ham Tuhan ai bata Bapa nami paridop niuhurna tarsulur. Ibagas Tuhan Yesus Kristus.
Hamdo si bere haluahon pakon hagoluhan. Nasadokahni marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasirsir manggalangkon dirini makokop hanami pardosa. Banina ijalo hanami parpadanan napasing on maidop mauhurmu ban nami. Tonduimu napasingin ma. Mambuha uhur apa napa totapkon hapor sayo nami. Ase lambin martengir niuhur hanami. Hubani Yesus Kristus nama kokop hanami. Amin. Hita haganupan nahinarga ninai bata. Iparsita hita sonari manjalo parpadanan napasingin. Halania ningon takas do bata pasal horja bagal napasingin. Rosi ahado ulita hunjin. Parpadanan napasing ay mahataridahan di idom di uhur ninai bata hubata. Halaniai martarima kasih mahita hubani nai bata. Nado paluah kon hita marhite anakni Yesus Kristus. Bani nasihol ijalo hita ruti pakon anggur. Nagabe parhitean di daging pakon daroni Kristus. Roh mahita hubani Tuhanta. Ibagas toru apa borsih ni uhur. Halaniai. Balosi hamma sukun on. Ihapor saya hamdo Tuhan Yesus Kristus. Nadopro hutanohon paluah kon pardosa. Ia nadop mate apa mulak manggolu makokop ham. Mamorsan jana manasap dosamu. Ihapor saya hamdo. Ihapor saya hamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan napasing in managabe parhitian di daging pakon daroni Tuhan Yesus. Ihapor saya hamdo. Radoha maka golukon hasasapan di dosa nadop ibere Tuhan Yesus hubamu. Marhite nama kagolukon golu nabaru. Radoha mardear pakon halak nama nusahi urmu. Jana manasap dosani. Radoham. Ibagas malas niuhur donai bata. Manjalohon pangakuan sisonai ai. Tarpuji manai bata. Marhitei haganu pargoluhanta. Amen. Hundul ma kuria mandoding mahita. Mandoding usahita haleluya nomor 100 ayat sada pakon ayat 4. Manjalo
Anggo sonai paunduk hitama uhurta. Mardinga tona pakon manangihon hata ni Tuhan Yesus. Bani napa sirsirhon parpadanan napa singin. Ibuat Tuhan Yesus maruti, bani borngin sanggana hona partahian ia. Ihatahon ma terima kasih. Dop ai, itopiki ma ai. Ibere hubani susianni, irik ihatahon. Jalo nasiamma, anjahapangan ma. Daging kudoon. Nabi nerehon makokop nasiam. Bahen nasiam masonin gabe pardingatan baku. Dop salpu sidia mangan. Ibuat ma panginumanin. Ihatahon ma terima kasih anjaha ihatahon ma dopak sidea. Jalo nasiamma gandupma nasiam manginum hunjin. Ya panginuman on pada nabaru doon. Marhi tei daroku. Nani duruskon makokop nasiam. Bahen hasasapan ni dosa. Bahen nasiam masonin. Gabe pardingatan nasiam baku. Ase roh manasiam aidoma sirsir haganup. Dayan jahatonggor nasiama der layak ni Jahoba. Martua ma sagala namar tengir niur hubani. Kulobe manasiam. Ihatahon Tuhanta Yesus Kristus. Daging kudoon na binerekon makokop ham. Pangan hama.
Iha tahon Tuhan ta Yesus Kristus. Daroku doon na nidurus kon makokop ham. Inum hamma. In manaman ramot kon patotap kon uhur nasyam maka porsayaisi. Asebani nasyam hagoluhan nasadokani dokani. Amin. Yotang hanami jongjong ma haganupan kuria. Madoding mahita haleluya nomor 100 suse ayat sada pakon ayat 4. Hallelujah.
Tuhan ta Yesus Kristus. Dagingku dona binerekon makokop ham, pangan nasyama. Ihatahon Tuhan ta Yesus Kristus. Daroku doon na niduruskon makokop ham. Inum nasyama. In mana manramotkon pakon patotapkon uhur nasyam maka porsaya isi. Asebani nasyam hagoluhan nasadokah nidokahni. Amin. Hundul ma kuria mandoding mahita. Haleluya nomor 100 ayat 4. Mapo ba taganupan? Mandoding hita haleluya nomor 323 ayat 1 pakon ayat 4. Janah patupo hita mabagal ni hurta.
siap mahita jongjong. Ibasa hita pesalmen 34 ayat 2 das subani ayat 5. Sai pujion kudo Jahoba, bani sagala panorang. Marhite Jahoba do marmegah-megah tonduihu. Hasomani nasyam maau, pabagalhon Jahoba. Hupindahi do Jahoba, anjaha ibalosi doau. Puji hitama Jahoba, martarima kasih mahita hubani. Amin. Mandoding mahita hundul makuria. Mandoding hita haleluya nomor 343 ayat 1 pakon ayat 4. Martongko mahita. Ham Tuhan na ibata paridop nyuhur huban nami jolma pardosaon. Terima kasih apa puji-pujian maasombah konon nami hubamu. Halani idop nyuhurmu na baggalin na mambere haguluhan ban nami. Domay hopkop ham hanami, jana isasap ham dosa nami. Gabi manggolu hanami ibagas idop nyuhurmuin. Pabayu hamma hanami mandalani ari-ari ni gulu nami. Ase marhamonangon hanami makorjahon harusu ni hurmu. Bani panorangon rodo hanami hulobemu. Mambuan diri nami pakon galangan nami. Say jalo hamma galangan namion. Tanda ni malas nyuhur nami. Bani haluakon nadop binerimu ban nami. Ajari hamma hanami. Asitotap hanami manggalangkon diri nami, ibagas goluh nami ari-ari, tanda ni nadop manggoluh ibagas goluh na baru hanami, ibagas gora ni Tuhan Yesus si paluain hanami martonggo. Amen.
martong kumahita. Ham Tuhan na ibata parholong niya te ibagal. Anjaha paridop nuhur na tarsulur huban nami jolma pardosaon. Martarima kasih bagal doha nami hubamu. Halani sonin ma bagal ni sihol ni uhurmu. Mangapiti hanami jolma pardosaon. Mambahin sirsir ham marsitaronon. Marhiti anakmu Jesus Kristus. Laho paluakon hanami humbani uhuman. Sing patut namin ham manaron naboratin. Halani ay ipaunduk hanami da uhur nami. Marsombah jana mangelik hubamu. Ase ukap hamma uhur nami. Ase lambin yahapkon hanami. So nahabagal ni pakop-kopmu ban nami. Ajari hamma hanami. Marpambahenan na talup hubamu. Holong maham Tuhan. Bere hamma ban nami gogo. Ase poriso na hape borat ni sidalanan nami. Sing mandolay hanami, tapi tetap hanami sabar, bani sitaronon na idopakon hanami. Terima kasih mabamu, terpuji maham Tuhan. Amin. Ham Bapa nami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saud maharosu nihurmu, inaguri tongahon songon na inaguriatas. Berhama ben nami sedarion hagoluhan aryari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardusa dupak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan, palua ham hanami humbani pangago. Misir manasyam, janah gabe sibuan pasu-pasu maham, anjaha sariba ni ganup halak, jalo hamma pasu-pasu bani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabuhini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata mabuhini hubamu, jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Salam Jumat Agung, horas, horas, horas. Baik kita salam kopit, versi kopit tubani samping tabay. Biasanya dong mersi salamak kita. Ope madason. Terima kasih.